Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Ardent Basayumat, President ke Voice of the People Party, ulayang ban Rieh slap Hakhmat DC Ophis, kumbashikan taduna hadian belakut ke Jingïa Paidbah ban kier tawiaria ke sekretariat. Uba Ardent ulayang sya slap badu Dr. Batskhem merbo ukertong MP election, Dr. Kara Chen bat kinong kitkam kumbashikan taduna namar kimlat mi isu balat her Jerusalem, kani kedai marshu pralut kipat Hakhmat ke DC Ophis, hakapor si baje na ophaisni. Uba Ardent ulayang sya slap baru Dr. Batskhem merbo ukertong MP election, Dr. Kara Chen bat kinong kitkam kumbashikan taduna namar kimlat mi isu balat her Jerusalem. Kani kadai marshu pralut ki Paidbah Hakhmat ke DC Ophis hakapor si baje steng na ophaisni. Kajing Rieh slap ba Ardent namar uap ya kakali banwan shaw Henry hakapor ar khat saw minute ulayo bandet no habalapoy kakali. Layo i baki pulit bat magistrate ki Rieh slap lang hajan kan ro ke Ophis DC. Layo i bawat ki MDC ke VPP bami khmat na soren kham na nongkrem ki Rieh slap lang ha jaka up boss Henry MDC ke soren kham bat MDC ke umroi ki la shong no da ke boss ban let chamat pran. Hey, nanti nak mana? Kau nak mana? Hey, apa? Tuhan di sini mau kena. Bos lang. Ada jo bos. Ini kami yang bukan. Ini